kriat भाषण ये अजन याप ला kriat भा ये तो बस शुरुआत है अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Hello guys, welcome back to my channel. Today mentang kasi di kakaknya tarik November. Today ni mut penyalit kai syapak. Bat itu iparlok nga iba birthday mentang kasi. Dia nyalit lain mut si parlok. Tebat i henman jong itu, bat i kun henman jong itu. Dia mentang mut kre ayuno atas syua kata ngamit sum syok ndiat tok. Dia ndang ada sum tang sawan ngam sakre. Dia tu kata mentang sini nya get ready with me for the birthday party. Ngan nom ong birthday party, birthday trip ngan ong mo namar birthday bang nyalit trip itu. Dia tak ada. Dia mentang ada zoom langsung tangga mat. Dia mentang le ane makeup kendiat. Anom le heavy makeup dengan sudah light makeup, nude makeup kum tu. Mentang use ni akan ikat toner, favorite toner cuma. First step ada cleanser yang ada saya kemat kelab yang. Second step toner moisturizer. Dua kata, anpong lens cua. Anpong lens beri Aqua Company best bah dengan pong naik brown color. Jangan syua ban pong ni ban sat cuy unu lens. Mo. Dia ban satnya ka ni ban satnya solution. Dia tang pong syua. Ngaju pong lens nak tinggi we namar ba ngaju beling we ni ngak kan pong lens nak tinggi we ngaju pong hi we. Pilih ini silang ada pong sana silangan pong. Ngam nang ron pong namar bang haban pe yit ong ngam nang ra yang tang asim sana uai ngan ayunya kan solution mak nang ulen sumkut mat kalong dan taman ban penkut ya ulen semua kumngan pong ap mo ngan pong syua tentang ada donor ular kyang dan tentang tak moisturizer no ada ulan tumpi ulong kumno pila bansai ngomlong ro nom no namar ngara sudah deng mentat te ulong mar itu kan dia mentang dia tengah mut balik syabar dengan tak sunscreen kin mo tak sunscreen namar mut balik syabar dengan tak sunscreen dia mentang sih tentang tak semua ya sunscreen ben PPE kalong natural lah kan sunscreen ni haban tak bah kini ki mouth area namar ba dataning kasi ka kambun ang kini ki jaka mo but forehead dia mentang ada de sisendan yang tak sno ya blush yang tak no blush ubadon lang both side oh itu dengan tak na ini color anjus na uni brush buffing brush anjus na ini tuh nendom guys kalau phone gitu perlu jangan kalau oman kalau nak tentang like makeup nak wood kanom le slam hair entah tangkum ni tangan sa apply pigment shibit hang ni deto ke tangan stop shono an like makeup nak kloy ngan sapin EP next vlog ka vlog bangan like makeup mah temen tangan open issue nomor ngala slam nah ben krep ngan ada pantang septi deto kata mo itu menta pej ngalap krep ngalap pong hair extension itu azrong senyum tengah ada krep deto ngan sapin EP kidur ke bagian session shibit dah katamu, bye bye. Dia mentang ngalapo yang ni haying jong igong kong. Dia ngimut ban yalit lang nang ni ngimut ban yalit lang nang ni tepet keturu kelapoi. Dia cute. Itu. Didi hai bolo, Jiju hai bolo. Jiju नहीं भैया भैया जी Jiju बाहर भैया भैया mentang ni yalit itu Cueta. Ni ada langit apa hapak. Ni nak poi hapak teh
Pet ni lah, pet itu ibu kongkong. Ha, das ben hai aja. तो tangan pen i fish pam ma. वहाँ पे देखो वो भी सर्कल से स्पेस लग रहा है देखा हाँ tapi itu Ihanman जो ini बर्थडे गर्ल की दीदी और ये छोटी बेटी long peaceful peace of mind ha kan jaka next Sunday it's my birthday so मेरा birthday के टाइम पे मैं मेरे साथ जाएगी आपके साथ बैठूंगी आपके साथ बैठूंगी ये सबसे छोटी है आ जाओ तो guys mentang ila ada yang ayu reels kum to te nyalet no shop nyalet un kani ka pak ro away ka best bah te kalong peaceful peace of mind bah kum to te mentang nyalet te ndang ada naning mo nyalet po restoran kum to te bandet bam te ngan bam full panya shondur kum to ngira ada panya mentang saban ot ya okay kum to te mentang nyalet un chwet ya kani ka pak ro away itu di ikun bahe jung itu kongkong te ka best kani ka pak ka he bah te mentah kawan sa paning ipi mo ter kum to kabes bah ka ilong pengat bah kum to ये तो बस शुरुआत है अभी तो पार्टी शुरू हुई है Sementara yang ada pam untuk balong kubu alus sana untuk teh, tinggal ada pam untuk teh saus pangan nyalet no, nyalet siapa, jaga main cheese restaurant. जिसके रोक के दिखाई जिसके बम मेरा दम te ngala pen itu te itu ibang wananta itu de I samla jeng itu sim kin saya tho no nama pasien ni ong dalam kena kila ya tho te cake no cake ba I give manga te itu वहाँ मिला नहीं मैंने पूछा था Tangin oat cake हमने away tingin oat cake siapa श्वेता का नाम ऊपर चली गई श्वेता का नाम ऊपर चली गई एक काम करो जो काट लो एक दोबारा काट लीजिए मंगाएंगे क्योंकि हमने बहुत ऐसा नहीं मतलब बहुत ऐसा कर रहा ना इसीलिए कोई नहीं हमारे बाल इतने लंबे थे बाल भी लेते तो है नहीं जितने मैंने बस ऐसे ज़्यादा दवाई खाया नहीं था पहली बार हैप्पी बर्थडे टू यू अभी बोला यार देखिए क्या कर रही थी बार मिलाऊंगा यार Tangin bam cake ya श्वेता की बर्थडे केक मैं खुद खाऊंगी मजा आया ini केक अच्छा Mentang ngila po yang po sekta 18 atau jaga bangi hijuan yo bet tingi mur banyak po restoran di kelas dan dia po restoran dan nang tu tingin ya let no lalakay ka kreat bahasa ni I'm so happy like kini baru armut kiwan yalam yang hangni the taste of Sikkim wow the taste of Northeast food I'm gonna try now like as you all can see taste of Sikkim I'm gonna try our Northeast food like it's been a long time like I didn't get to eat any Northeast food so now I'm gonna try like I'm so happy now I'm gonna eat this one YY City cool like Sinju types so mentah lah yo ni wow I really like it Yo ni video है फोटो खींचना tangin pam sa momos te ini ila yo ayo next flower dikhayo next flower na ikong iyo na ikong kum tu I lok jong I henmen jong I te itu iyo na I ayu jong I te momos ila de pam te mentang ila de pam Iwan aduk mana saus teng tementang dengan ada aduk nyau aduk prabaje ni apa ya ada aduk prabaje tu temudur mapi kat no kentang ya bam la mi la kriat bahasa ni ni la jan yak la kriat ba te tementang lek bet nya piji itu ba ai samla I labat nya keti dengan lahap yor sini palam athola oh 15 betnya si cakap lu wow best Bye aja. Bye guys. Ini lah mulit yang tu deh. Yang hati kini lek drop na marba. Ngasah me hajan. Dikini lek drop yang ah. Na margam nur badlet marway. De
ngalak kreat lah sini. Best ha ke decoration kum tu. Ini ngalak kreat ha. Toh tama ang saen mandang aku PG. Iya tem ko jingrai kasi. Do what kuslaya kalashay. Ki kuat jingrai tengah ngam kuat jingrai hire tiki saya tem jingrai kasi ngasuk komen ba kam sim. Kumba pi long men ha karu kom la jong. Jingit kenang yai ker saudong ya pi kia kemen bahanga ngaklem ong re bantem jurai kasi kishu wat kum tu pi po ming kare pi krem kini ayu tengok ong kasi te kiwat ngas kum kemen bah kamen siap kiwat naga jingrai ki thok kasi som ga sami kita gi jingrai ngas kemen ha. So guys, mentang ngalak poi hapo PG ni ngalak tight banget ngalak kedang bahiru. Dia mentah ngan laujan yang tu ngan fresh up na ya lade. Dia dah ada tu dia ngan tiak no ni ngalak kuat tiak ngalak tight bah. Dia na benta gitu ki ba komen sing ngan sa. Nah kan next video jo ngan sa ayu mo ngan sa penbatang ngan sa selfie gitu komen jong pi bero. Dia to kata guys. Tight mentah sini. Bye bye, saya take care. Bye bye. Saya kenal share, like, subscribe di ini channel jangan mau. Bye bye.